Dober večer z komentatorskega mesta na celjskem stadionu z dežele, drage prijateljice in prijatelji nogometa, dobrodošli v družbo prvakov in prve lige Telemach. Velikonočni 28. krog prinaša zadnji štajerski derbi v aktualni sezoni. Pomerila se bosta vodilno Celje in drugouvrščeni Maribor, med katerima je trenutno 9 točk razlike v korist nocojšnjih gostiteljev, ki so za nameček na 4 zaporednih tovrstnih derbijih ostali neporaženi. Begnil po levi strani, pred njim Mbondo, Nieto do udarca, kakšen golazo! Juanjo Nieto, Eurogol v 10. minuti, kakšen udarec Španca in Celje vodi z 1-0. Četrti gol Nieta v tej sezoni, drugi proti Mariboru, kajti zadev je tudi v prvem krogu tega prvenstva že lansko leto v Ljudskem vrtu. Fenomenalen gol Juanjoja Nieta na njegovi 21. tekmi v tej sezoni. Čakamo seveda na ponovljen posnetek. Sam je krenil v sredino mimo Mbondoja in potem fantastičen udarec. Očistil je pajčevino v levem zgornjem kotu jugovih vrat. Brez moči je bil mariborski vratar. Eden izmed najlepših golov sezone, prav gotovo. Širvis, Sudani. Znova Pius Širvis, utekel je Visinger, podaja v sredino. Daniel ima težave, tam priložnost za Sudanija. Blokirano, potem pa Očo. Še en blok in kot za Maribor. Poglejmo, ali lahko Kvesić ogrozi Juga. Mimo gola Mario Kvesić. Na to do udarca Visinger, ob njem je Daniel. Karničnik. Ođo v sredino, Sudani. In prišel do strela Hilal Sudani. Zdaj Repas. Krasna podaja, priložnost za izenačenje. Toda mimo vrat je streljal David Pejčić. V sredini je Požek Vancaš, podaljšal je do Josifova. To je zdaj nova nevarna akcija. Josifov preigrava in vratnica. Vratnica je preprečila drugi gol Celja. Počakajmo tole akcijo. Sešlar pred vrata, priložnost in odlično je posredoval Luka Krajnc. Zoni za Neca Vihra. Malce se je zapletel Mario Kvesić, vendar Celjani ohranjajo žogo v posesti. Karničnik, Nieto, preigravanje okrog Krajnca, potem pa Kučis in obramba Juga. Ođo pred vrata, Cipot je bil nevaren. Jan Repas, Viher prihaja do udarca in tam je izbil kotnik. Pritisk Maribora za izenačenje. Nova priložnost je bila to. Mislim, da Španding ali morda Luka Krajnc, vendarle. Jan Repas do udarca. Precej mimo gola Repas. Četrta zmaga v nizu, odkar je prišel novi trener, ampak zdi se, da morda celo najbolj pomembna. Pred tekmo smo mediji, navijači veliko govorili o tem, da je morda v boju za naslov to celo ena ključnih tekem letošnje sezone. Mislim da smo radili jako dobru utakmicu. Žao mi je samo da nismo u prvom poluvremenu zabili koji gol više, jer smo imali dosta čistih šansi, rekao bih. I danas smo vidjeli da se ipak i nas nešto pita.
Navajeni smo bili pod Albertom Riero, da je Celje dosegalo veliko število zadetkov, hkrati jih tudi prejemalo, ampak zdaj je to neka nova celjska zgodba zmage, recimo z 1-0, 2-0, samo en prejet zadetek na zadnjih 4 tekmah. Kaj se je spremenilo? Pa, trener je donio, tražio je, rekao bih, jako puno discipline na igralištu. Prije ove 4 utakmice zadnje, rekao bih da smo bili malo izgubili disciplinu na igralištu i ne znam da li je to bilo s psihološke strane problem naš, ali hvala Bogu da smo se skupili, da smo se organizirali i evo, u zadnje 4 utakmice igrali dobro, osvojili bodove i danas ova utakmica, kao što ste rekli, moje mišljenje je isto da je ovo najvažnija utakmica ove sezone i baš sam sretan zbog pobjede. Se je morda s to stabilnostjo v obrambi, ko prejemate tako malo zadetkov, zdaj dvignila tudi samozavest? Pa sigurno, u nogometu, ok, trebaš zabiti gol da pobjediš, ali isto tako znamo da ekipe koje primaju malo golova da imaju puno više šanse da pobjede utakmicu i nama ide dobro. Stojimo kompaktno, ne puštamo puno prilika protivniku. Danas ne znam da li je Maribor imao jednu čistu šansu, tako da trenutno uživamo i u fazi obrane, uživamo u tome da ne dobijamo puno golova i mislim da je to što nas u ovom trenutku čini ovom ekipom koja jesmo. V nogometu trenerji in igralci radi rečete, da je vsaka naslednja tekma najbolj pomembna. Zdaj prihaja tekma z Radomljami, ki bo povsem drugačna, pred neprimerno manjšim številom gledalcev in tekma, v kateri boste, to je dejstvo, izrazit favorit. Pa dobro, mi ćemo se prije svega dobro odmoriti, analizirati ovu današnju utakmicu, gdje isto sigurno nije bilo sve dobro, gdje ima puno stvari za popraviti, pokušati se pripremiti na Radomlje najbolje moguće i naravno osvojiti 2-3 boda i tamo. Mario, hvala. Hvala vam. Minimalen poraz na štajerskem derbiju, ampak danes se morda zdi celo z vašega vidika, da ste izgubili več kot samo 3 točke. Prvi vtisi? Ja, seveda, mislim, da so prvi polčas izkoristili te priložnosti iz kontranapadov. Drugi polčas smo jih močno stisnili, vsi na stadionu so videli, da so praktično bili pritisnjeni na svojo polovico, imeli so nekaj teh pol proti napadov, nismo uspeli zabiti, ampak ja, čaka nas še dolgo prvenstvo in velika borba za Evropo. Bili ste eden izmed 3, ki so vstopili ob polčasu. Kaj je trener dejal v garderobi? Očitno je bilo precej nezadovoljstva, ker na tako pomembnih tekmah redko vidimo 3 menjave v polčasu. Ja, če je menjal trener na polčas 3, nekaj pač ni štimalo v prvem polčasu. Mi smo se segrevali, mi smo bili pripravljeni, vedeli smo, da moramo spremeniti potek igre in mislim, da smo to tudi naredili in nažalost se nam na koncu ni išlo. Celjani so zdaj spet pobegnili na plus 12, seveda športno je gojiti upe na naslov na najvišje mesto do konca sezone, ampak za vas prihaja izjemno pomembna tekma proti Kopru, tudi v luči boja konec koncev za to drugo mesto. Ja, mislim, da vsako tekmo moraš do konca sezone zmagati. To prednost 12 pisem mi ne obremenjuje, mi smo na svoji poti. Maribor vsako tekmo mora zmagati in to bomo tudi naredili. Tijo, hvala. Na štajerskem derbiju v tekmi, vsaj tako se je zdelo, 2 različnih polčasov. V prvem delu očitno niste bili zadovoljni niti malo, zamenjali ste 3 igralce. Kaj je to povedno oziroma kaj nam to pove na tako pomembni tekmi? Pa ništa, prvo čestitao bi Celju na pobjedi. Prvo poluvreme mislim da nismo imali dobru akciju po izgubljenoj lopti, dođemo u Celje i primimo gol s kontranapada. Tako da moramo praviti prekid prije gola i naravno čestitam Jetu, gol koji se rijetko viđa ne na slovenskim terenima nego na evropskim terenima i eto taj pogodak je odlučio utakmicu. Kad uzmem cijelu utakmicu u globalu mislim da je Celje imalo možda veći broj izglednih prilika, ali mi smo imali sasvim dovoljno prilika, pogotovo u drugo poluvreme. Mislim da smo spustili Celje na svoju polovinu, odigrali zadnjih 15 minuta Viktoriju gdje su oni bili unutar 30-35 metara. Nisam nikad gledao da je ikad iko ovako spustio u ovoj ligi. Ako ćemo biti ovakvi kako smo bili drugo poluvreme, onda smo mi na pravom putu i nemamo nikakav problem. Čestitam, kažem još jednom Celju na pobjedi, a mi nastavljamo prvenstvo i idemo dalje u borbu za Evropu. V prvem delu se je zdelo takole strani, da so bili vaši fantje prepočasni v reakcijah, da so morda stali tudi predaleč od igralcev. Celjani so se zlahka obračali s tem prvim dotikom naprej, prihajali v prostor.
Pa jeste, kažem, prvo smo imali lošu reakciju po izgubljenu loptu, drugo stajali smo jako daleko, dozvoljavali smo da prime loptu, da okrene, dok kažem, drugo poluvreme bilo je to jako blizu, imao i Celje jednu i dvije situacije drugo poluvremeno, ali ne znam, 80% drugog poluvremena igralo se na polovici Celjac. Trebao nam je taj završni pas, pogotovo kad je Pejić dobio sam situaciju, da povratni pas, dva igrača naša sama, moramo to zabiti, ili ne znam, Tio Cipot ili neki korner koji smo imali, izveli smo ne znam koliko, 8 kornera, čini mi se, ako sam dobro brojio, sasvim dovoljno situacija za neke stvari, ali tako je kako je. Pred tekmo sva se pogovarjala, oziroma vi ste dejali, po tekmi bom lahko povedal več, kako pomembna je tale tekma oziroma razplet. Le te Celjani so zdaj na plus 12. A jesu, naravno, ogromna prednost, 7 kola do kraja plus 12, tako da trebalo bi se desiti čudo da istignemo u ovom trenutku. Mislim da smo propustili prije mi neki dosta prilika da dođemo na manji broj razlike. Imali smo odličnu utakmicu gdje nismo uzeli 3 boda. Danas, takva utakmica bila dobra utakmica za slovenske standarde. Kažem, Celje Eurogolom dobilo utakmicu, mi nismo svoje šanse iskoristili, to je to. Ali v vaših očeh zdaj prihaja vse enako pomembna tekma proti Kopru, oni danes z remijem, vi s porazom, tudi boj za drugo mesto je izjemno pomemben, tudi v luči seveda Evrope. Naravno, kažem, rekao sam u prvom izlaganju da od sljedećeg kola imamo borbu za Evropu, ali kažem, ako ćemo igrati ovako kako smo pogotovo igrali drugo poluvreme, nemamo problema mi za... Kampeloš, congratulations for a big, very important victory. Mario Kvesic said to me before this interview that this is maybe the most important victory so far this season. Do you agree? I think this victory was really very important, but the victory against Koper also was very important. But in that time, because in that time, if we didn't win, Koper could be behind us 2 points. So I think this victory also was very important. But we must keep the feet on the floor, because to the end of the season we have 7 games, so we have 7 finals, and we must look for all the games like one final. How satisfied are you with the performance? 2 different half from your team. In the first half you were very direct, but in the second half you were quite suffering at the moment. Yeah, we know that we didn't play alone. We play against one good team. Maribor also is a good team, but I think that we had many chances to kill the game. Even in the second half, we had a very good opportunity. Even in the second half, Maribor could have a little more control of the game, but I don't remember any great chance for Maribor. One interesting thing happened in the second half. We know that Poplatnik is not in the squad, but you changed Kučis with Andrej Kotnik, who is more like a 10, like a creator. Yeah, you know, the coaches always we must look for solutions, not for excuse. So we have some players that can play in many positions, and Kotnik is a good player, is a top boy. I like really the personality of him, because I know that if he play 1 minute, 30 minutes or all the game, he will give all of him. So I'm happy with him, and I know that in this moment we don't have Poplatnik, so I use Kotnik, and I have 100% confidence on him. 4 games for you here in Celje, 4 victories. If you can be honest, is that even more than you can expect it? I believe in our work. As I said to the players now in the end of the game, I'm happy, and I said thank you to them, because since the first day we arrived, they try to do what we ask. I think that we grow a lot in our organization. Of course, we want to win the games if it's possible for more goals, but when it's not possible, we must win. So this is important, because after 2 weeks, the important is the 3 points. Thank you. I would like just to dedicate this victory to the players, and also to Eddie that passed away, the player of handball. So this victory is for him and for his family.